Presiden ka Muay Thai Association Meghalaya MTAM uba Anglus Sun habai keren bekinong patai kubor ula pentip bagi sangut kisamla kejela kibanda isim bentah kene kelumpung Yakob kabadai jong ka IMFA World Champion Muay Thai kikentop yo samla la pensyai sim lia ha kekerdan jong kibahapo arplai senam karta upenek bor melemngap jong kiba ha kajengkia basau pupra kilo u adelbert rendong sengi hak elite bat kejengkia ba proportion kilo bat uskam borlang marwen hak elite bat kejengkia basan puai kilo nalor kini kinong ilakai uba sun bat usamla pensuk lang sumer kinet banlong ki referee bat ki judge ha kan gelumpung Yakob uba sun ulero eksorkar Meghalaya kebala jingerap da kepisa yegirang ilakai ki balawan ilakai dang syan ha Dubai penek bor melemngap ulayo okor arteli kita kemarnong hagajing kon keberang syudap ha Malaysia badulong ba kejela Meghalaya kedan kam ban pai kemat ban kener jingerap ginong ilakai ha bigilet ban yakon ha ki tournament boper bad ka association kedan kam ke jingerap na kebenta ban penbit penbiang ya ki jakai ilakai bad ki tiar kitar kenang baginong ilakai kenyo ban pentebet bahaya la dia tadin ba ka jing praktis jingi kena jingi hangte ya praktis man gasngi jadi penkrei nak kata bang Kerman hiru mengalak dan rak medal Kerman tu akan iksin ba kena jungi genrak kini kana saya sen pak pembeli tang rak bronze ni sulbar Kerman ba alis mengalak dan rak kini tu pun kami community kan tabang tip pedang gejele pak kami nimla bertai ke nama pigol malah keren mana kan experience kibiang lut nadong itu ya dan so nombor nak kaliang jauh mereka ini so sorong dan penbena lana pendip keba penyidon hang ni ki kena kiba nak kaliang ke Muay Thai kan lek ben simenta ban mi khmat nak United Muay Thai Association India penyidon hang ni kena saungut kini kena kidai kibala job nak stia ka national tournament kulalong manhakani UP national tinggal syajit hang ni saungut ki kena kemudian kita kidai wele ka armature la pensyai simle busyong sai kediang Kemudian gua under 23 South Prakaji kategori. Ini nilai haka under 23 Sanpo IKG kategori. Tingidon ni ki elite kemud kini kadi armature ngidang ding chesga. Kemud kini ke elite kemud kamdon chesga chu kadon betak headgear bat ki elbow ke klub ki elbow guard bat kani ka chin guard. Te kemud ke body lalong ke ngimdon jite chu umban kembas hakani ka armature. Tengidon ni penek buat melimngap banyak kun ni ke above apply snap kita kadai ke under 40 years kadai sauprak KG kategori ngidon ni buat edelbat yarap gendong sungi on-lake sin ban kong pan isi menta world championship ke Solong Sian Port Thailand